Nko muringo gwa kubasa kurwanisa enjuba mbi amata gatari kwiciriza ubwigane 10 obutimba budashikire 2 entukuru 280 n'ebindi byona nibyo byocibwa hamwaro gwa Kashako muri district ya Rubirizi na no gwa Mahyoro oguru kushanga muri district ya Kitagwenda. Ntukoreki okwenda kurinda enyanja zitu kuruga omubarabe abarukutekamo ebitashikire kwite byenyanja bito okwenda kuyimusya omutindo gw'abashohi. Kapiteni Julius Ankunda orukoro kurwanisa enshohambi ahanyanja ya Edward George hamwe na Kazinga Chano naterera abashoho muranga ko barwaye bakabigitaho bakarwanisa enshohambi. Ta abashohi abariyo mbishaka abarukushoha kubi hariyo buzubu wingi abo kuba twatwine enyanja erime benyanja bikuru twena ntuganyibwamo. Steven Katesugwa coordinator wa Edward George hamwe na Kazinga Chano nagira ngo kiretire enshohambi yaguma nahabo kugira ngo ebyenyanja byeyongera mizi kandi kabikweyongera n'abakubiba beyongera konka turiyo tugezeho kureba ngo twarwanisa abo kuba ebyenyanja ebi bina katare Kongo so akusuba kubi nafuna sente. But if you may come here early in the morning, you will find that at least now we have fish of above 25 kilograms. Major Bernard Karugaba or Political Commission omusitongole cy'urukurwanisa okujuba kubi echa Fish Protection Unity washabira abajuri okwatanisiza hamwe bakagumana bagure ebintu ebirya ha mutindo bagume bakwata mu group abantu nkabatanu bakora ubwato mu bushikire na Western baza kushoka. Amakuru agagasha kwa Gilbert Muhanguzi.